Bible pum pui hi kum sangkhat zanga hun chung Pc sangkhat zali panga atanga edi somko pariata misang sang le mi ze in anglo tak tak song de chuang a then chural te zol nei te pui thiam te farisai te officer te dan shemi te beram pu te chia khon tu te doctor te le evangelist ten lal in atang te lung in atang te clear kar khohar tak atang te culture in anglo tak tak kara te khomwal pui pathum atangin hun sang sanga Ziaktu te po in sheton phak lova an na mun cheu atanga chung sang chithum Hebrai Aramic le Greek chunga ziak ani chuti chunga a in pum khat sizia atang hian mi pakhat kutsuak ani ti atilang Juda te le khabuziak tam tak zinga then khat chu pathian thok khum bu a pum ani lain tam tak chu nolani a iso hun lai khan thuthlung lui bu ti zia kani ti te hi alo om vek to na in edisom ko kuma jamnia council khan thusil tu le solomon hla te hi thuthlung lui bu atel ve turin an rel fel chau ani thuthlung thar bu te ero chu Ziaktu Paul te Peter te apostol te dam lai ngei po khan ko hranten in khom na amman turin an lo kol thato renga ma se heng bu sang sang somni pasari te hi ngai tu zui ngai to lo tura thuthlung thar bu atana annem he hlen tak tak na chu edi zathum som ko pasari a Carthage council kha ani Bible ziak te hi atira bungle changa thendar anilo BC zanga somriat paruk atang khan Genesis atanga Deuteronomy hi bungsang za somnga palia an thenjana anbel cha zela eri zakwa vela tong khan chang tin thensan an ching chana tuna abung thendan hi eri sangkhat jani somni pasari kuma Stephen Lang tuna Paris University a professor in attention kha ani Kovela printing press siam chu masaber Gutenberg press in sangkhat jali somnga pali kuma achut chu masakber chu Bible hi ani Ingwangin nge Bible in anglo kan nei thuthlung tharbu hi in ang vek tura kan ngai lain ing ang chilovin chuang in a local renga atira an ziak na Greek trong kut ziak bolui sanga zathum zet lavon that jinga Paul ni Bible cheni chu lui angin alwang rang renga chuta atam zok za asom kwa pakwa zet chu surya khopui Antioch chuak Bible mitam takin a original atanga khoidang lam lova an copy chon nia an pom ania chu Bible chu hun kal zela King James Bible shring chuak tu ani Greek Bible chidang le atlem zok za apakhat ayat lem ma chu mithen khatin a original atanga teaching pento corrupt text anti chu ai gupta khopui Alexandria chuak Bible Alexandrian text anti ani zirtu te mu danin Bible khoiching pen tu te hi anlo chema leya atiching pen tu bulber anga zirtu ten an koron chu Alexandria school ho tulu le mithiam mingthang ma se ring tukal swalian tak ni bok chu origina 2nd century AD kha ani Greek le khovel fin na ne na kai kop chunga thuthlung thar original copy du to kha chok then nu chu khoi ching pen velo Antioch Bible nen chuan danglam takalo nita chu tiang chok then to Bible atanga AD zathum somnga vela an copy le chon ni arin Codex Vaticanus le Codex Sinaiticus anti zir tu then khatin Greek kutziak mu theya la omjinga hlui bera an chal ma se akim lo le rin tlak lo awanga kumsang khat zanga vel zet ma sang ko hranten an lo nola anda cho reng to nu chu dikzo ka ngain BF Westcott ale JA Hort at chuan Greek New Testament buthar critical Greek text duan chuanan an manga chu sang khat zare somri le panga khan English in an letlinga letling thare tilo chuan
lelin sa en non that ang zia zangin revised version ming an putir te tlata hei hi KJV lelin en non that anga mi tengai ti that na turati ani ome chu Bible chu tun laya English version tam berle Bible Society po in trong danga an lelina an tunar ber along nita Antioch Bible ro chu eri za somnga vela Syrian peshito alelin le eri za somnga pasari a Latin chonga lelin Old Latin Vulgate oma chung Bible masaber te chu Europe rama chanchin trapuan dar naman ro bera an man ani Reformation laya mithiam Erasmusanan Greek text allow edit to Textus Receptus ti Asia Ziani chumi mga Martin Lutheran German chunga alelin khan Europe pumakau han siam that na mai pui fo kaya alo changta chu bok mang chuan sangkhat zaruk som pakhat kum khan England lal King James pakhat na thupekin Bible lelen zinga original nai bera an ngai le bithiam tam takin purest version anti tak King James version anti chuak ta chuta changa kum zali chung Bible lelin to zinga Christian te Bible ngai nat le tharau thucha anina anga king tu miterin kai ber alani chauta zelani